Rahel Leibovitz je američka pravnica iz zapadnog okruga države Tennessee koja piše esej, koja je napisala esej koji se bavi čuvenom uputom Vasilija Kandinskog o tome, o duhovnom umjetnosti, tako se zove. I Vasilij Kandinski, možda prvi pravi apstraktni slikar kojega je Monet i njegovi plastovi sjena su na jedan način odveli tamo kada je to još bila potpuno outsiderska stvar i koji je naslikao možda prvu apstraktnu sliku u užem smislu u povijesti slikarstva. Sin trgovca čajem koji je emigrirao iz Rusije ne iz političkih razloga, potpuno već osiromašen i razvlašten da bi se priključio Bauhausu kao pokretu u Njemačkoj. I Leibovitz piše o duhovnom umjetnosti Kandinskog, gdje je prvi aksiom da bi se nešto zvalo umjetnosti, nemoj slijediti trend, slijedi svoju unutrašnjost. Cijela ruska umjetnost i avangarda od sredine 19. stoljeća, kada Rusija ima svoj anarhistički dio, predrevozu Zasulić, narodnu volju, ima u svim područjima društvenog i humanističkog rada, Rusija stremi za slobodom. Sanja revoluciju, sanja promjene bilo kakve koje idu u smjeru slobode. I postiže jednu od najvećih vrhunaca zapadne civilizacije. Rusija ne da pripada zapadnoj civilizaciji, Rusija je stvarala zapadnu civilizaciju. Ona se ostvaruje krajem 19. i početka 20. stoljeća u beskrajne, u svoje vrhunce u poeziji, u Majakovskom, u Jesenjinu, u slikarstvu, u simbolizmu, u glazbi, u slikarstvu. Sve je to jedan vrhunac koji stremi slobodi, nasuprot ohrani. To je tajna policija, to od Puškina to počinje. Doživljava revoluciju, uglavnom i prihvaća revoluciju i zatim doživljava onu stežuću boljševičku Rusiju koja kasnije pada u Staljina, ali ja mislim osobno da je to prenaglašeno, jer da je već Lenjinov period vladanja bio dovoljno rigidan da se ne može više govoriti nikako o onim idealima koji su postojali u Švambranija i Crna knjiga i u svoj toj fantazmagoriji koji je i Tolstoj živio svojim nekakvim utopističkim kršćanskim socijalizmom, gdje on kosi sa seljacima, gdje se vjeruje u jednakost, gdje se vjeruje u taj eshaton kršćanski pravoslavni koji, kakav je on vidio još od kada je napisao roman Uskrsnuće. 1906. piše Marina Cvetajeva svoju pjesmu Ne smijete svi nad junim pakaljenjem, gdje ona zaklinje rusku starost da se makne ruskoj mladosti koja živi i govori ne smijete svi nad junim pakaljenjem, vi nje pojmete nikada, kako možno žiti od tem stremljenjem, liš žažde, volje i dobra. Cijela ruska mladost, cijela ruska avangarda, ali ne ide. Ubija se Jesenjin, ubija se i Majakovski, koliko zbog svog tragičnog ljubavnog odnosa sa Ljiljom Brik, koliko zbog toga što kao i Jesenjin, on više nije mogao biti onaj Majakovski koji piše Oblak u hlačama, on nije više mogao biti onaj Majakovski, čak ni koji piše Ljevi marš. On je morao biti jedan zakočeni, ukručeni pjesnički stvor u praskozorje socrealizma i očito je da on sa time, direktno ili indirektno, nije mogao živjeti. Emigrira Cvetajeva, emigrira
Šaljapin je sahranjen u Parizu, u ruskoj zemlji, na groblju u Parizu. On je imao jedan kofer, Rusi to kažu čemadan, u kojemu je bila ruska zemlja, koji je bio da se otvori kad on umre, i on je u tom koferu svuda vukao rusku zemlju s kojom je zasut njegov lijes. On je na groblju u Parizu sahranjen 1930, ja mislim da 7, ne znam, u jeku čistke on je posjetio Sovjetski savez. Otac ga nije htio vidjeti i kao ruski emigrant pjevao satima u altruističkoj, nesebičnoj. Cvetajeva gine u zbjegu 1941. Ona kao britanska pjesnikinja Lady Sitwell dolazi u Moskvu pred padom iz patriotskog osjećaja. Ona ne želi na zapadu živjeti u nekoj... Rusija gori i živi za slobodom. Od tada, pa preko do Solženjicina, ne znam. A sada je opet nekakav postmodernistički, kruti, čak više ne kruti, nego potpuno krut samo prema svojima, a zapravo nesuvisli režim koji prijeti svijetu nuklearnim udarom, koji regrutira Čečene i Wagnerovske kriminalce. Zamislite samo da se oni zovu po Wagneru, i koji uništava sukus ruskog pojma za slobodu. Time ćemo se baviti na Odjek filmu. Bićete dobrodošli. Molim vas, gledajte, bit će vam zanimljivo. Živjeli.